Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Бога нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут за всеми вами. Так пригоже перед святим мшою співали, прийди, Еммануель. Ну, як наразі, то тільки ми прийшли на святу мшу і чекаємо, що Ісус Христос прийде у святій комунії до наших серців. І, видите, уже другая неделя Адвента. І сьогодні у Євангелії ми почуємо, як святий Іван Хреститель буде казати до нас, як ми справді наші життєві шляхи випростувалися, і як ми чекали щирим серцем на прийстя Пана. В этой святой мшу оферую за всіх, хто належить до рук ружанцових, просячи для їх Божого благословення і опіки найсвятейшей Панны Марии. Перепросим Бога за наши грехи, как мы вот нам могли скласти в эту наисвятейшую оферу. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я винни, думаю, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя винни великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры,
помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. У всемогутный милосердный Боже, учеников земные хлопоты не перешкоджали, нашему имкнению нести насустрач Твоему Сыну, а дар небесной мудрости нехай приведе нас до едности с Христом нашим Збавцем, який с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Читание книги пророка Баруха. «Скинь, Иерусалим, вопротку своего смутку и недоли, и опроймися у пригожость славы, даденную тебе навеки от Бога. Охинися плащом справедливости Божией, усклади на голову диадему славы спрадвечного, бо Бог покажет твою пригожость всему, что есть под небом. Имя Твое у Бога навеки будет названо. Мир справедливости и славы побожности. Изнимися, Иерусалим, и стань на вышине, погляди на усход, и убачь детей Твоих, собранных Словом Святого, от узгода солнца аж до заходу, якие радуются тому, что Бог вспомнил про их. Яны вышли от Тебе пешку, гнанные ворогами, а Бог приведе их до Тебе, несучи их у славе, як на королевском троне. Бо вырашил Бог понизить кожную высокую гору и погорки одвечные, досыпать долины, сравнять их с землею, как Израиль смог беспечно крочить у хвале Пана, как ляды и кожные, как лесы и кожное пахучее древо давали тень Израилю на Божий закат. Бог будет с радостью вести Израиль до светла славы своей, с милосердностью и справедливостью, яке ему належит. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Великі речі чинив Пан для нас. Великі речі чинив Пан для нас. Коли Пан перемінив Сіону, приписав
Смени наш голосование, как потоки на пути. Великие речи, чинил Бог для нас. Друзья сообщения, пути святость ужать, кто идти плачет, не суши насильников сиять, верницы с радостью несут честноты свои. Великие речи чинил Бог для нас. Читання послання святого апостола Павла до Філіп'ян. Брати, заусюди кожною молитву за усіх вас з радістю зношу. За ваш уділ у обвященні Євангелія з першого дня аж до гету. Упевнений, що той, хто почув у вас добру справу, закончить її до дня Ісуса Христа. Бог мой свідка, что я люблю усіх вас любов'ю Ісуса Христа. І молюся за тое, каб любов ваша ще більше зростала у познанні і во всякім отчуванні, каб ви познавали лепше, каб ви були справедливыми и беззаганными у день Христа, наполненными плодами справедливости праз Иисуса Христа на славу и хвалу Божию. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Подрихтуйте дорогу Пану, равняйте стежки Его, и кожное тело бачить може не славлені. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия по Луки. У 15-й год панування Тиберія Цезара, коли Понтій Пілат панував у Юдеї, а Ірод був тетрархом у Галілеї, Філіп, брат Явони, тетрархом у Ітуреї і Траханіцькім краї, а Рязанієм тетрархом у Абієнах, при перших святарах Анні і Каяфі було скеровано Слово Божие до Яна, сына Захарии, у пустыне. И он обходил все околицы Иордана и проповедовал крест покаяния для отпущения грехов, как написано в книге промов пророка Исаии. Голос того, кто кричал в пустыне: «Подрихтуйте дорогу Пану, равняйте стежки Ему. Кожная долина узвысится, кожная гора и погорок понизится, и выбоистые дороги станут равниной, и ланцюги гор долиною, и убачить кожное тело Божие збавлення». Это слово Пана. Цікаве сьогодні Євангеліє, бо на початку хоче нас, можна так сказати, запросити на лекцію історії. Стільки тут імен написано, якийсь Цезар Тиберія, був в історії, Понтій Пілат, так само його трошки відаємо, Ірод так само трошки записався з негативних по
справ у Біблії Філіп, брат Ягони, Лізанія. І гэтыя ўсе імёны, яны нам паказваюць сапраўды, што ўсё, што адбылося ў Бібліі, перадусім сталася ў якімсьці канкрэтны час, у якойсьці канкрэтнай гісторыі. Але хочу таксама паказаць адну вельмі важную рэч. Бо гэтыя ўсе імёны – гэта прадстаўнікі ўладаў. Тыберыя Цэзар і Понцій Пілат, які панаваў у Юдэі, яго намеснік, гэта прадстаўнікі рымскай улады. Ірад, Філіп і Лізанія – гэта прадстаўнікі габрэйскай улады, якія таксама панавалі ў Юдэі, але, як можна сказаць, панавалі, былі ўсё ж такі залежныя ад гэтага панавання рымскага. І таксама ёсць прадстаўнікі уладаў рэлігійных. Гэта першасвятары Анна і Каяфа. Маем усіх прадстаўнікоў, але ёсць іншыя вельмі важныя словы. Але Слова Божае было скіравана да Яна, сына Захарыі у пустыні. Гэты першы фрагмент паказвае вялікую рэч. Нам здаецца, што якаясьці наша моц, наша якосьці панаванне над усім ёсць папросту скіравана і пачынаецца толькі ад якойсьці канкрэтнай улады, ад панавання над кімсьці. Але сёння гэтыя простыя словы праз Яна Хрысціцеля паказваюць усё ж такі, што гэта не мы пануем у свеце, не якіясьці высокапастаўленыя людзі, але перадусім над гэтым светам пануе Пан Бог. І гэта вельмі моцна трэба ўсвядоміць. А перадусім тым, каму здаецца, што яны могуць шмат чаго ўчыніць, што ад іх залежыць усё ў свеце. Перадусім яны, бо калі гэта ўсвядомяць, то будуць ведаць, што так, трэба жыць па-хрысціянску, трэба спаўняць Божыя запаведзі, а потом клапоціцца таксама і міласэрна адносіцца да іншых. І па гэтаму сапраўды мусім гэта добра зразумець у гэты перыяд Адвента, што гэта Бог кіруе нашым жыццём і з'яўляецца Панам нашага жыцця. Сёння гэтае Слова Божае было скіраванае да Яна у асаблівым месцы, бо напісана, што у пустыні. Ведаем, кожнае перажыванне якіхсьці калекцый, якогосьці асаблівага часу, вельмі часта ёсць такая сімволіка, што гэта час выхада нашага на пустыню. І сёння так трошку разважыў, а як жа гэта быць на пустыні? Бо трэба яксьці асабліва падрыхтавацца. Асаблівым чынам, што сёння першае чытанне прарок Барух так прыгожа гаворыць, каб мы апранулі асаблівую вопратку, каб адзелі плашч прыгажосці і славы, і таксама дыяводэм на нашу галаву. І ведаеце, пустыня, хто быў, то можа і ведае, але ёсць асаблівым месцам, дзе не так проста і быць. Па-першае, трэба задбаць, каб была якаясьці асаблівая чапка. Не хопіць якойсьці кепкі, але павінна быць такая вялікая кругом, каб было просто з усіх бакоў галава чалавека акутаная. Ну, тут уже приготовал, поэтому покажу, что за шапка. Я такую нашел. Такую шапку. Ну, это для детей аккурат ляжить, поэтому, как яна вельмі пасавала. Другая рэч нам здаецца, калі гарачо, ну, то трэба хадзіць у кароткіх, у шортах, альбо якуюсьці майку адзець. Але не, на пустыні трэба быць адзетым, як я заўсёды кажу, у доўгім чымсьці, каб усё было зачынена, просто каб гэтыя сонечныя прамяні зашмат не падалі, і каб чалавек сапраўды найлепей адзець штосьці льняное, каб яно магло правеяцца, і каб сапраўды чалавеку было вельмі добра. Таксама трэба мець асаблівы абутак, нам выдаецца, на пустыні пясочак цёпленькі, то можна босачком выйсці. Ага, трэба абутак спецыяльны. І не заўсёды пустыня гэта пясочак, але ёсць і камяністыя пустыні,
дзе вельмі хутка можна зрабіць сабе крыўду. Але калі глядзець таксама на пустыню, то там можна хутка таксама заблукаць. І каб гэтага не сталася, ну то трэба таксама мець компас і добра арыентавацца. Таксама іх найважнейшая рэчу, якая павінна быць на пустыне, гэта вада. Ну, бо без вады таксама вельмі цяжка. Ну, розныя папросту крыніцы пішуць, сколькі можа чалавек без вады абысціся. Ну, знайшоў такое найбольш паўсюдна, што 7 дзён без вады чалавек можа жыць. Але на пустыне гэта ўсё змяншаецца, бо толькі 72 гадзіны. Гэта значыць 3 дні, калі пабудзеш пад гэтым сонцам. І поэтому Адвент сапраўды становіцца для нас таксама асаблівай пустыняй. І ў Адвенце мы таксама павінны прысвяціць такому асабліваму прыгатаванню. Ну, бо наше жыццё – это як вандроўка па пустыне. Шмат небяспек, шмат спакусаў. І поэтому, так разважаючы над Адвентам, ад чаго мы яго перадусім павінны былі пачаць? Бо Адвент ужо тыдзень прыйшоў. Это перадусім ад сакраменту споведзі. Нам здаецца, як найчасцей бывае, што трэба перад святамі паспамятацца. Дзе ж я 4 нядзелі, то што ўспею надграшыць, то это заўсёды так. Але ў жыцці бывае, што так і думаецца. А то, можа потом, можа потым. І прыходзіць час, калі можа быць запозна. І поэтому перадусім трэба час вандроўкі з Богам перадусім ад гэтага моманту распачаць. Таксама трэба прысвяціць больш час на іншыя духоўныя практыкі. Знайсці час на малітву, знайсці час і можа на адарацыю, прыйсці, памаліцца перад найсвяцейшым сакраментам. Ёсць спецыяльныя традыцыйныя святыя імшы раннія, якія адпраўляюцца. Нават ёсць спецыяльныя, хто любіць паспальную вечары, можна прыйсці. Усё папросту ёсць, каб чалавек трошку узрастаў у ласцы. Ёсць таксама Слова Божае, якое для кожнага з нас з'яўляецца перадусім самым галоўным компасам, якое нам паказвае ў жыцці, што маем чыніць. Перад святой мшой, так прыгатаўліваючыся, то памераў, дзе тут компас на поўнач паказвае нашай капліцы, і як я стаю, то акурат на дзверы паказвае. Думаў, што пакажа на Езуса, а мне не пасавала гэта. Але, можа, і сапраўды гэта добра паказвае, што менавіта да дзвярэй. Бо мы сюды прыйшлі на хвілінку, на гадзінку памаліцца да Езуса, але мы пойдзем у свет, панесем Езуса ў свет. І гэта таксама пачулі мы Слова Божае, якое маем. І поэтому вельмі варта і добра, што ён так паказаў, што мы перадусім павінны ісці ў свет, да нашых штодзённых абавязкаў, нашай сем'і, і там несці Езуса Хрыста, як гэта чыніў Ян Хрысціцель. Таксама, як гэтая вада патрэбная на пустыні, то перадусім кожны хрысціянін не можа сапраўды жыць без адной рэчы. Гэта без Эўхарыстыі. І поэтому Эўхарыстыя для нас самае, што неабходнае ў жыцці. Поэтому сапраўды трэба старацца і як найчасцей, і можа і паявіцца якісьці грэхі цяжкія, то зрабіць усё, каб было ў жыцці паўпладкавана, каб жыць гэтай поўнай ласкі з Езусам Хрыстом у сваём жыцці. І поэтому як жа вельмі варта сапраўды слухаць гэтае Слова Божае. Сёння Ян Хрысціцель становіцца для нас асаблівым прыкладам. Сёння ён паўтарае за пророкам Ісаі. Голас таго, хто кліча ў пустыні, падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце сцежкі яму. Ян Хрысціцель быў тым, хто сапраўды прыгатаваў дарогу на прыйсце Месіі. І таксама хоча, каб мы слухалі голас Слова Божага і заўсёды былі падрыхтаваныя на гэты асаблівы момант. Калісьці прачытаў такую гісторыю, як 3 манахаў малілася. Мелі цяжкую сітуацыю пэўную, і так ужо шчыра маліліся, але ў гэты момант да іх прыйшоў д'ябал. І кажа: я бачу, што у вас тут малітва зусім не ідзе што-то, хіба слаба моліцеся. Поэтому ведаеце што?
Можа, загадаеце штосьці, каб я штосьці памяняў у прышласці, што будзе добрым калісьці у будучыні. Ну, один монах, сразу забылись про свою проблему, полной такой отданности своей службе. Один монах был таким добрым проповедником, трошчился о людях и каже, я бы хотел, как у тем, что было как попросту, может, у раі ты не дал бы этого яблока Адаме и Еве, и как мы жили в радости и были счастливы у всем. Другі монах, який був таким милосердним чоловіком, поглядів на гэтага дьявола і каже, слухай, а може, зроби так, каб твоє серце не помінялося, каб ти жив далей у небі, каб не падав. І тільки третій монах поглядів на все гэта, укленчив, пережигнався і почав молитися. Усі здивилися і питаються, а в этот момент, коли почав молитися, этот дьявол з криком утек. Это здивились и пытаются, а чему ты так учинил? Гэты монах, бачно, что мудрый каже. По-перше, з ворогом не набориться. По-другое, пришлость сённяшние дни и будучыня належить до Бога. И по-третье, только Бог может изменять свет. И поэтому сапраўды, няхай кожны з нас трымаецца Иисуса. Няхай кожны з нас жыве з Jesусом, бо Ён сапраўды можа змяніць наш свет, конкретно мой найлепшы. Веру у адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и неважного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца нарожденного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нарожденного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталось, и Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядеть право Отца, и снова придет в рай, судить живых и померших, и Его благодарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Анна и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, якому разом Зайцов и Сына належить поклонение и хвала, який промовлял пророку, и веру в один и святый католический апостольский костюм, вызнаю один крест для отпущения грехов и шагаю воскрешение помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. Чекаючи прийстя Збавителя нашего Иисуса Христа, просим Бога милосердности для всех людей. Молимся за всех, кто належит до супольности Святого Костола, как мы охотно слухали Божие Слово и выконывали его. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Святого Отца, как его апостольские подорожи наближали человечество до Бога и еднали все народы братьей любовью. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто отвернулся от Бога, как открыли свое сердце на Божию ласку. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за батьков, наставников, выхователей, как указывали своим выхованцам правдивую дорогу життя и вели их до Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех детей,
как их право на життя было признано всеми людьми. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраних, как мы завсёды крочили шляхом верности Божьим заповедям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх чоловіків святого Ружанця у нашій парафії, просячи для їх Божого благословення і опіки найсвятішої Панни Марії. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Учини просим Тебе, милосердно Боже, щоб усі люди подрихтували своє серце для прийняття таємниці народження Твоєго Сина, який з Тобою живе і володає през усі віки вічні. Аминь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу вяру принял Бог и Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Всемогутный Боже, дозволь улагодить Себе нашими покорными молитвами и ахвярами, а покольки не копая заслугов наших, да поможи нам своей милосердной властью, праз Христа Пана нашего. От благодати в гору сердце, подякуем Пану Богу нашему. Правды годна это и справедливо, слушна и избавленна, как мы завсюди и усюди Тебе складали подяку. Пани святый Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, и Он при першем своем кресте с покорою принявши тело, виконав Твой предвечный наказ и нам открыл шлях до вечного спавления. И Он знов прийде у сядни своей славы, как дать нам обещанные дары, яких мы учуванні знатея и чакаем. Тому за анёлами и арханёлами и за всеми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 от Бога всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоем, Хосанна на вышинах, благословленный Твой, кто приходит у имя
Правди Божа, Ти святий, і справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспинно собираешь народ свой, как от исходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру, так в єдності з усім костьолом, у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес и спасал на апостолов Духа Святого, прос Христа покорно молим Тебе, Пане. Святі мовцею Духа Твоего, гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на хвяру, каб стали сіяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійсняти гэтую таємницю. Бо йому тої ночі, коли був видадений, узяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас выжжено». Подобным чином по вечері взяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його усі, бо гэта есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Решает смерть Твою, Пане Иисус, предстаем Твое воскресение, и шагаем Твою присягу. Пане, вспоминаючи славную муку Твоего Сына, а так самое его чудовное воскресение и невоушествия, и чекаючи его другого прийстя, с подякою складаем Тебе гэтую живую и святую ахвяру. Узглядь, просим на дар Твоего костела, и прими его, як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперш с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михаилом и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесем всему свету супокой и избавление. Будь ласкаво умацовать у веры и любові костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим Папом нашим Франтишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством и всім народом тобой откупленным. Будь милостивый на просьбу в этой сім'ї, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто у ласці Твоей дышал з этого свету, милостиво прими благодарство Твое, где мы сподеемся быть, как разом з ними завсёды радоваться Твою и хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого дорваешь свет усякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала
през все веки вечные. Бог так полюбил нас, что спасла нам Избавителя, Своего одинородного Сына, такой смелимся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владыцтво Твое, будь воля Твоя, як у небе так и на земле. Хлеба нашего студенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от всего злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольные от греху, и закованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и присте Збавца нашего Иисуса Христа. Твое царство и мощь и хвала веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не заважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкав изгодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, який завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру Ягоную. Аминь. Я не могу, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Боже наш Отче, який кормишь нас посилком духовным, покорно просим Тебе, разудел в этой таямнице научи нас мудро ценить коштовности земные и любить коштовности вечные, прос Христа Пана нашего. Объявы душпастерские, другая неделя Адвенту. Завтра, 6 снежня, у понеділок, припадає у вспомінах самого
знайомого біскупа, якого всі ведають, святого Миколая. 7 снежня у аўторак успамін святого Амброзія, біскупа і доктара касцёла. 8 снежня ў сераду урачыстасць беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. У гэты дзень усе вернікі маюць абавязак удзельнічаць у святой імшы і ўстрымацца ад выканання неабавязковай працы. Кожны дзень адпраўляецца наведна перад гэтай урачыстасцю. 10 снежня ў пятніцу успамін Маці Божай Ларыканскай. Святы імшы радатнія у нашай парафіі адбываюцца наступным чынам. У панядзелак 6:45 раніцы, у сераду 6:45 раніцы, чацвер у 19 для тых, хто не можа ў іншыя дні, хто любіць паспаць можа, у суботу у 8 гадзін раніцы. Захвочваем асаблівым чынам дзяцей і моладзь да чыннага ўдзелу ў гэтых святых імшах. Можна набываць аплаткі на вігілійны стол, ахвяры за іх будуць прызначаныя на будову. 19 снежня ў 4-ю нядзелю Адвенту у нашай парафіі адбудзецца традыцыйны парафіяльны вігілійны кірмаш. Захвочваем да чыннага ўдзелу. Кожны з нас можа прынесці рэчы для продажу. У суботу, 11 снежня, у Мінскай архікатэдры адбудзецца начное чуванне моладзі нашай архідыяцэзіі. Пачатак рэгістрацыі 21:30. Запрашаю нашу моладзь прыняць удзел у чуванні і ахвотныя звярніцеся да мяне ў закрыстыю. Спішу вас. Ну, молодежи тут шмат вижу, так что автобусом целый поедем двоим гармошей. Звяртаемся з вялікай просьбай записывать хворых, каб яны маглі поўна і годна перажыць надыходзячыя святы і самім не адкладваць на апошнія дні споведь. Спавядацца можна кожны дзень паўгадзіны перад святой імшой. Можна прыносіць до 12 снежня ўключна на карітас рэчы і прадукты харчавання з доўгатэрміновым часам дзейнасці. Адарацыя Пана Езуса ў Найсвяцейшым сакраменце у інтэнцыі нашай радзімы будзе адбывацца наступным чынам. Аўторак, пятніца, субота і нядзеля з 14 гадзіны до 19, у панядзелак, сераду і чацвер з 14 гадзіны до 20:30. На гэтым тыдні прыпадае першы аўторак месяца, дзень малітваў для святого Архангела Міхала. Таксама, як добра памятаеце, у касцёле паўсюдным распачаўся сінод народ. Ліст душпастарскі быў. І таксама у сувязі з гэтым паўстала спецыяльная анкета, якую можна знайсці на старонцы Католік Барі, і, вядома, кожны з нас трошкацца аб дабры касцёла, аб яго развіцці, поэтому захочваю выпаўніць гэтую анкету і, як там усё напісана, інструкцыя, даслаць альбо почтай, альбо на мейла. Хто не разумее, то маладзёж, калі ласка, вытлумачыце. Ёсць нават спецыяльная іконка на старонцы Католік Барі, якая датычыць менавіта справаў, звязаных з сінодам. Дзякуем за ахвяраванне, складзенае на будову, за супольную індывідуальную малітву, за спеў і аправу літургічную, за прыбіранне капліцы, а таксама тым, хто дзяжурыў. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, імяніны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей. Памолімся за дабрадзеяў і ахвярадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых дабрадзеях, будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці і за нас, даручаючы кожнага паасобку, апецы Маці Божай Ружанцовай. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не похочай моленьем нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь.
дітям супокої Христа. Дякує Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Віражи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і власток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ сміють по світі. Амінь. Святий моцний, святий несміяний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несміяний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несміяний, змилуйся над нами. А пожару голоду войны заразы, храни нас, Боже, от раптовной и несмотряной смерти. Стережи нас, Боже, мы грешные Отца Его просим, вислухай нас, Боже. На світу завітай, на землі небо читай, хай жаліється земля, Христу Божого дитя, і сім'я мужа, а просилу рукава, слово телом стать хотел, он улоня закрепил, она носит родитя, закопанной чистиня, мы шантары